Alright. So, karon kay magdulat ang shawarma no kay maninda ta og balik ma'am kay wala na tay kwarta bay kinahurot na sa parcel bayat. So, mo na maninda tablay. Sa mga pre sa taday no kay haladay ko nang wait lang. Ang ilang ko andre day no kay wala sila silingan diri bet wala ilang tindahan diri day wala silingan bayot pero ang mga malit diri day kay mga wakwak. Ay abas lang. So let's go kay mamaligya na tabayot. Ay giatat. Kinirado sa taday kasi Welcome to your night shift. Excuse me. Okay, ono na to ni siya. Kini magkuha tag meat kay para dili ta may mong pinakbit. And okay. First come, first serve. Oh, perfect. First come, first serve ba yun? Work at the gas station nearby. Huh? I work at the gas station. Give me one shawarma. Saan? Wako'y labot ba kung gatrabaho ka sa gas station ba yun? Why? Just ka pa, 150 day. Wait lang, te. Awit lang ko. Check sana to day kung abnormal ba ka day. Ay, perfect ka day. Dili ka abnormal pero nakay gamay. Agad lang sa ha. Dili magdali basin na per plaon ka ron. Okay, and sunday utan. Okay, perfect. Here's your order. Ma'am, better than our vending machine. Huh? Vending machine ba din ibayo? Hala, so mas better pa di ang vending machine sa ako abayot. Hala, hilas ikab. Ako aday ka handmade man ako aday dili man electronic gamit bayot. Bakay ka ha? Malit na kay ka mang bash pa jud kabayot pero okay lang. Mura kag ng oripolyo. Shawarma. Hala, perfect. Nagiatay day manirado ta day yawa pa day. Lain kiyang bakba day kang isi day. Nakabiner siya day. Wait lang tagaan to na siya day kuan. Kapag dili ta molingi niya bayot. Okay. Doon. Kailangan na siya mangayo siya kuan wait lang ha wait. Lang day. Oh my gosh. Masay mo haya. Diya atay di siya papalit day. Arade. Wait, syudi ma'am kanilang. Manirado taday. Ara ukula lagi. Okay. Pero ihatag na yung kulad day. Okay, di ba? Ay, nanirado balik tsakan na. Lain nagpapato niya day. Uy. Katsaka na ba kayo malakaw ang maradyo na. Parang pugita bayot. Oh, shawarma mo diha. Si Gargan na diri ba ito kapuyo day. Diri ito magawa si Gargan bayot. Ala, okay. Ala, sorry. Hi, ti, unsa imo hate? Oh, wait lang ha. Check sana ko day kung nabakay ko on Santoms or something. Okay. Look the way. Ay, bayot. Hala, kagwapa day. Gasayo-sayo ka day. So, amte kanang manirado na mi tiha di magud mi kanang dili mi mo pakwan og mga babae ti dito ra sa pikas tindahan tiha di mo dapat og mga e-bike ti dito lang mo na siya gamay day uy kasi sayaw siya day awas siya day Just shut the window on me. I'll remember that. hoy ba't wakoy labot day idasok ta ka na tindahan na ron okay wala na siya doy perfect o diba wala na si Gargan day wala nito ba si Gargan day Shawarma mo diha. Sama no, ala ara day. Dili balik siya day. Ala day dili mi mo kuan. Dili mi kuan ni mo ti oy kay tan-away mong matationg sa mana day. Wait, dinner? Tsaka kay kabayot. Yes, my kids already ate, but I skipped. Can't cook after today. Hilom day hapko What did sa the kids pao say? sa baba. I only wanted something small for Ano day myself. uwel And donate even that I can share. shift. Hi, one shawarma, please. Okay, wait lang. Kajit lang. Great, thanks. It already smells amazing. Wala amazing day. Ikaw buang-buanga day. Check sa nato day ha kung sinaan ka. Ala, wait lang. Tsakan na. Okay, day. Pahawa day, di pasayab. Anta kag ininit ron. Charing. Bawal may day, bawal ka diri day. Mga gwapa na dapat bayot. Parmahoy! Shawarma ya! Papalit siya day, doon sa bayot. Ang siya ka ni kalami ang tindera bayot. Hoy, avas lang!
Hello, push mo. Wait lang ya ha. Ikaw sa nakuya kung Gent grill. sinaan ka light ya. Alright, that will be 150. Okay, vision. Perfect. Pasado ka yali sulod na diriya. Ay, avas. Okay. Tugan yung shawarma bayot. Okay, perfect. Okay. Here, Oh, araya oh. Mulsyo to. just how I like it. Oh, perfect. Hold day, ako na good ni. Ako na ni Day. Ako na good ni. Saan man ni Day ko sa may will eat a burger from? Saan man ni Day? Wait lang. Kung may burger. May abas lang. Will you eat my burger for? Unsay burger ba yun? Dili lang sa ya. Dili lang sa. Pero, Day, oh, doy. Will you eat my burger? Ay, abas lang. Baba kay kata yung burger ba yun? Atay mo to eh. Dito eh. Ay, abnormal ka, Day. Kadira ka ni Agi. Ano, Day? Check sa doon nga po. O, mabog na ni siya. Na-overdose. Wait lang ha, balik sa. Okay, murag. Wait lang guys, makuhan sa magawas sabi. Check sa nato siya no, kung naaba siya gamay. Okay, check. Mall ko yo, huy, over. Day, awad, day! Huy, abas. Po siya, ma'am. Po, pero unlight. Okay, wait lang ya ha. Okay, sa'yo mo ka day burger. Ay, Hey, give me one shawarma. Big one. ay big. Hello, sure, that will be 150. Sa'yo mo kaya kani siya? About Or budget, ako? no money at all. See, can Okay. you make one for free? I'm starving, I'll pay Uy, you next kabaga. time. Ay, okay lang. Sige lang, laban. For free? Ay, okay ra, oy. Let's go. Let's make a special shawarma for you. Magpa-add ka bits then. Okay, bitsin down da, then. Di, mulsyo, di, ukods mo. Araya, TH, thanks. Diya balik-balik ka ya ha, pero dapat ya tarungan imong paglakaw ya kay medyo na-overdose ka. Okay, Monday pa man. Ay, wala na mo palit, kay manirado na ko. Uy, Avas. Okay. One shawarma, please. Oh, wait lang na, Sure thing, go ahead and pay when you're ready. let me check. Ay, let's say dayan kay iring day. He just follows me. People say he's got a Na si face on his iring back. bayot. If you look closely, yeah. Don't look. They say anyone who stares at that face dies. Got it, I didn't see a thing. So this is how you treat me? I hope the face on that cat really is. Na si iring doy. Ito. Ayawa! Dito ka iring na ka. Yata yung iring day, uy. Halaya, ang sa'yo mo hay. Okay, Day, what's your ukod, skoy, day, unsa na iya. Sure, out for a late walk. Ha, okay ra, ako labat niya. Honestly, it's kinda scary out here. Wait lang, check sa na to. It's worth the risk. Got it, that will be 150. Just a moment, it'll be ready. To. I-check sa na to ya kung as it lang. Nagyatay day, nanuktok day, yawa day. Nimal, oy. Pisti mo nang manuktok, oy, yawa lagi na ay. The ukod skoy doy, hello perfect. Araya oh. Oh, still hot. Hala, yawa. Si Gargan. Thanks, now the shadows don't look that bad. Atay di si Gargan din nabuhi. Kapiding iring uy, wala ni mo palit. Hala, na upaw. 2 shawarma, no. Okay, wait lang ya ha. Got it, 300. Okay. Namakay light yan. Nagkapatong hukuan yan. Nagkasabak sa imo yan. Awag ko na day. 2 shawarma, I was about Look, to order. okay, pareha po sila di kay mga upaw man sila bayot. Ay, shoot eh! Yawa! Mali! Kuya Abas. Okay, wala na doon. Okay. Hi, one shawarma, please. Wala lang tiha. I-check sa natuti kung basi na kay gamay. Great, thanks. It already smells amazing. Ay. Sige mo na si Mutante. Sige na si Mutante, oy. Okay. Oh, perfect. Since wala... Ay,
check sa na itong balik eh. Nagyatay mo sa panuktok day. O yawa lagi na day ay. Sa putong ko day. Kitagad lang ha. Ano na yawa? Iste. Yatay man to day oy. Here's your order. Delicious as always. Yes, ako na gud basta ako gali magluto tilami jud na bayot, tilami ang gatenda bayot. Nagyatay man to day oy nagkamang nasa dira day ay. Ngala ko day uhat ka ayo day naman sa taas bayot. Wala ni mo palit. Kimulakaw na ko. Ko. Di wala na guro day. Wala na may lakaw-lakaw day. Yotay man to day uy diri lagi siya day agak. Kung ni mo bayot. Wala ni mo palit toy. Hay, wala ni mo pa iyabak ko ni. Adi day mo mamalik ko sa nang day madlo ko magawas kay bas. Ibang stop do toy. Ay, oh, manirado na ako day maulit ni day ko day. So, dali di ba ang bus stop? Okay, so perfect. Hello, perfect! Dito na ta, dito. Hala, din na iring day, hi, Ming. Hindi ka cute ba niya day, oy, pero tsaka ka siya, ma'am. Cute ka siya day, pero magkaon siya pampers, bayot. Wala din na unsa man akong gate diri day, oy. Naguba na lagi na day kasi kabanggaan na bayot. Ibanggaan akong gate, ma'am. Okay, so okay. Oh, shawarma mo diha. Buy one, take two na lang. Okay, doy, ang upaw bayot. Hello. Two shawarma, no grill. Ano grill? 300. Balik 300. Charing. Wait lang ya ha. Natsaka kay doy. Nani mong igsuon bayot bawal ka diri bayot. Basta mga upaw bayot kay bawal diri ma'am. Two shawarma I was about to order. Can you slam the window? No hair, no allowed ta karon ha. Kinamag sabak-sabak siyang likod ba ito tanawag ko na dayon. Nawala siya doy. Okay, perfect. So, hello, te. Shawarma and soda can. Okay, soda. Tanawag din ako mong namuhong. So, let me check the CCTV if kuan. Tanawag na ko, tiyo, saan nasi mong liog, te? Medyo hugaw ra na siya or kulang siya glugod. Let me check lang, ha. Ay, buhok yun na niya, day, oy. Nagyatay, masig panuktok, oy, let's say. Kinasig panuktok din makasapot. Ay, soda daw, ma'am. Soda pop daw, bayot, 2 ka buo. Isa ra. Kulang. Ay, 2 di ka shawarma di ay. Okay, Here's your perfect. shawarma. Thanks, my friend's waiting outside. Go, lakaw na dito, te. Gaulat mo din mong friend. Hala, yawa na! Wait! Yawa! Animal. Nagyatay mo to siya dayo, oy. Nagunsa to siya dito na libang? Two shawarma. O, tagad no lang grill. ha. Ana, nabi ako ninyo biya. No hair, no allowed ta karon. Check na to daw. Perfect. So, kaya balikin ako karon ang rules na
Anything na makapalit ha. Guys, basta na po itong bagba diri day. To limit ba yun? Tagad sa lang niya ha. Sabi wala diri. Okay, perfect. Here's your shawarma. Wala ka na ya. Soft and perfect, thanks. Oh, yes, perfect, you know. Oh, shawarma mo diha. Init pa, bago pagluto. Ay, One shawarma. Haven't eaten since lunch. okay, wait. Alright. Uy, lunch pa di mo karon, ma'am? Gabiin naman, ma'am. Kabalo ko, asikikan ba yun? Let me check. Ala. Bawal ang mga tsaka karon. Ginaingon na biyan ako. Nakita ka lang na ikwadra na yung mga kaniyong basa na. No tsaka allowed. Oh, perfect. Nandiyan yung panuktok doy. Let's sila gini ay. Seriously, you just closed it in my face? I've been starving all day. Oh yes, dili ka gwapa bayod tapos. Kabastos ba ito niya bayot? Ano siya dito akong kipay doy. So kabastos pa di mo bayot. Okay, check sa nato imong kanya ha imo. Hey, one shawarma. Papay taga dira bayot sa kusukok ka. Sure, that'll be 200. Ay, hilas ba ni mo bayot pero 200 ba ni baligya imong palit. Just a I-check lang na ako iya kung naabakay ko andas na kay gamay. Hey, I know you must have asked. Animal man na si tanong Say, ko ulit say, se. what, are you scared of the dark? No. I can cut your internet any moment. Don't believe it. Watch. Dodoy. Disconnect. Just kidding. Tagad oy. Kidding. Sagpaon ta ka magkidding ka na ko ron. Sige to balik day. Okay, perfect. Sinala po itong dikatla diri mo kalit guho diri bayt Thanks, no? but you got it wrong. Hey, Inspector, you there? Hala di mal. Hala tsaka na. Hala doy, mali siya doy. Nawala ka ma'am. Adamos, ikaw ba dyan? Ikaw ba yan? Ay, wala ko ilabot di kung gatrabaho ka na sa station day. Ako alang day, di ka na ako papalitan na yun. You close right when I walk up. Great service, really. Day, wala ko ilabot di, kinawala makagalit day, sangri ka day. Kasi nung hatag ko ni mo, naglaho kag kalit bayot. Na, avas na lang jud day. Naputo din murag na. Okay guys, mga brinat ha. Hala guys, na foreigner. Hala, unsay mo haday? Ay, tsaka ka day. No grill, no onions. Uy, hilos na Sure, onion. 150. Wait lang, check sa nato bayot. Ay, nawa. Ay, animal! Ay, animal. Kiatay. You close the shutter back in my face. Di, jadaan ta ka bayot, kaya di ka cute pa kurat para sa CCTV di, marala ba ka ng unggoy bayot. Reset ka. Nahawa na siya, doy. Oh, perfect. Okay, mga brinami. Two shawarma, please. One for my money. Okay, wait lang. Kamarag, ano ka daw eh? Daw, let me check daw. Let me check kung, okay. Pero di, unsa ni Doy? Unsa na siya? Ay, sanina? Kana, Kana ba di, unsa na? Ay, avas.
Itagaan na to siya, day. Cheese. Okay, admit. Perfect. Ay, duwa di iya, ha? Duwa di yung i-order, tsakan na. Here's your shawarma. Perfect. Thanks, man. He'll be jealous I got the bigger one. Ay. Hala na siya, day. Say mo, One day. shawarma, please, and make Hala, day, lalaki kay kag nahong, day. I'm already late because of work. Lalaki ba ni magnahong, uy? Long shift? Let me check. Yeah, boss kept me overtime again. At least I'll get some food before heading So, home. check na to. Something else? I-check na to, day, ha? Kay magsukuan kay kaday. I'm not sure if Got it. kulang na ba ka sa So, it's 50. halaw bayot. Asa man kagika na mo rikat, ma'am. Nanulapok na puno makaglapok bayot. Hala. Ay, lalaki siya nawong bayot pero kanang babae kay kag lawas pero liwat ka sa imong papa og nawong. Avas! Manirado mi te. Really? I was ready to pay 150 and Ba't wala mo na ng 150 di mo bayot? Ipalit ng pills. Okay, perfect. Shawarma, shawarma. One shawarma, please, and make it quick. Di lami kag lawas day pang iyala day pero imong naong di mo ragkuan balmon. Tagad lang ha. Yeah, boss. Let me check. At least I'll get some food before heading home. something else? Okay, perfect. Got it. The soda is 50. Total 200. Soda ra day iyahad day. Soda pak iyahad day. Here's your... Okay, perfect. Di ba wala nito ba si Gargan day kay gwapang na maligya bayot. Di ka kaingon, ma'am. Oh, shawarma, shawarma, shawarma mo diha. Napot tay bayot Jessic, tagtulusin ko na lang. Oh. Ano to? Ano pang Miss Universe One doy? shawarma and soda. Miss Gra nakadiretso, ma'am. Long day? Charing hot mama. PH, doctor's appointment. Then Okay. shopping. My feet are killing me. Understand. Total 200. Okay, Check sa na to bayot ha. Okay, check sa na to ma'am kong. Check na to. Daw. Yung paa. Ivana. Yung bewang. Yatay, oy. Day visit lo gitu doy ay. Oh my gosh. Kinagulat mo ko ha. Soda pop. Okay, soda pop daw day. Ang soda pop. Here you go. Oh, layas natin ha. Layawan na. Animad. Tsakan na. Hindi, visit nito siya doy. Isip siya pakurat doy. Makasapot siya doy. Bus stop daw doy. Okay. Okay, perfect. Day 3 na ta, day 3. Oo, tsaka kayo ito ganiha day kinangurat siya mayot.
Gargan, ma'am. Make it fast. No grill, no onions. Kaya na magtalikod man kabayot. 150. Di ko talikod siya dahil so check nato dahil basta na siya gamay. Nag-aas. Nangurat siya, ma'am. Ibet wala dyan ang inabayot. Sige, pangurat bayot. Sige kabayot. Dili ka papaliton, ma'am. Mga tsaka, dili papaliton bayot. You close the shutter right and Yes, of course, I closed that because, di dapat ka taganong shawarma bayot kay. Tsaka kay ka, ma'am. Okay, kina ba? Okay. Shawarma mo diha. Hala, doy. Naunsa mo na siya, doy. Tama siya, doy. Wednesday na, doy. Pagka Friday, di ba? Kung Friday 2 a.m. doy, so dapat nakano na ta. Hi at 1 shawarma. Hoy, wait lang, tagad. Training is nothing without food. Alright. Bawal ka diriya, sorry. Bawal ka diriya kay tsaka tawag mong likod yaon ni murag kag kuan niya o Close chita. the window before I eat. Ibet ko magbuot ka day ko i-close ni man ako ang window day mo ni tindahan. This is a dishonor. Dishonor isagta ko ni ma-dishonor karon. Ibit lang day basta na po tong tsaka diri doy. One shawarma please and make it quick. Uy, gadali ka? I'm already late because of work. Bako labot tay. Long shift. Okay. Yeah, boss kept me overtime again. Dili wait lang doy pero We're heading. asa man ka na masak day. Bawal ka diri bayot. Bawal ang mga tsaka diri day. Got it. The soda is 50. Total 200. Imo na nimong soda day. I was ready to pay 150 and you just shut the window. Ulo doy. Diot doy. Diba? Wala ni ba si Gargan? One shawarma. Sa Miss Universe ang atake ba yan? Right, that will be Gabi kay entry, ma'am. Okay, check sa nato. Tiha ko na ba kay gamay? Ito. Okay, let me check sa... Ano? Okay. Kinsa kay ni siya, no? Pero ano man na doy? Pwede ba ni siya? Pwede rin ni siya, day, oy. Okay, tagad. Here you go. Finally, smells amazing. Perfect. Diba? Okay na to siya, ma'am. Oh, shawarma mo dira. Ano siya, diba? Uy, wala mo. Look, One shawarma. just school Lord sa manita. Hip-hop ka, doy. Make it fast. Hindi ko hilos. Wala na nagatupo yung tutoy. Ba't tanawa na yung tutoy. Dahil marag plywood. Can I ask you something? Ito, maro siya kuon, doy. Where do you wash your hands and go to the bathroom? Never mind. I don't want to know that. Natsakan na, doy. Ipanuktok makasapot. Here you Oh, go. perfect. Finally. Thanks, I was starving. Day, baho lagi baba, doy. Ano, toy, kafag. Manira dito to. Manira dito tayo, toy, kafag. Natsaka na, ay. Ay. Jadi, animal. Atay man doon. The host should commit this way to begin the pools and clean up the girls and leave the net. Ay!
Gia fast. Huh? Huwag kasabot doy. Diba ako kasabot si mong istorya. Bawal ang mga tsaka diri. Kiosk as you said it. No, Perfect. why catch it? One Ano? shawarma. Tagat lang. Haven't eaten all day. Alright, that will be 150. Check sana ko ha. Sinakay gamay. Tutoy. Iyak, kaluod pa di mo dingang nangutot. Ew! Kaway batasan, tambok ng agi ni mo. Wala ba kaliog? Di kaluod pa niya di mangutot siya da yaks. Wala ba kaliog? Di ka mantika lang nimong lawas ha. O, tiluudan niya di mangutot man siya day. Here you go. You're lucky I'm hungry. Man, what's that smell? Ba't wala pa ka-smell, ma'am? Okay. Wala to. Mangurat na Make po ni it diri fast, day no ha. grill, no onions. Sure, 150. Ay, perfect. Himala day. Himala ni mo ya. Tsaka lagi ni ay. Soda. Okay. Okay, perfect. Doy, ba sinang tsaka diri day? Day 3 nabiya ko. Yes, perfect akong work day. Oh my gosh. One shawarma, please. Okay, halati pero murag nasagpaan kagikat agad lang. Dinner? Yes, my kids already ate, but I skipped. Can't cook after today. That's 100. Okay, perfect ka, ma'am. Here you go. Okay, perfect. Thank you. At least I won't go to bed hungry. Minirado na tadoy. Okay, perfect. So, day 4 na ta, guys. Okay, perfect yung Miss Overdose Bayot. So, let's go. Maudyo kayo kung magtrabaho Bayot. Itiva, perfect. Pili na ko sa... Alat, sakto, doy. Wala ko dyan, may batasan. Ihunong na siya day para mangutot. Diyos ko, Lord. Ano, wala lagi mamalit. Ay, ara, perfect. Alati, bawal ka, te. One shawarma, please. Humana namang Halloween. Your dinner? For me, yes. My kids already ate, but I skipped. Can't cook after today. Wonderful kids are fed. I only wanted something small for myself. And even that I can't get. What a joke. Okay, perfect. Wala na siya. Wala to. Hello, what would you like to order? Ikaw ang chiksuda, di ba? Ina na ito. Di sad.
Sad-an mo na siya, day. Nagayawa, day. Lagay na asad, day. Let's go. Ito. Di boss, not sure siya bayot. Hello, te, unsay mo ha? Dili lagi masok ko, di ko mahatag ron. That's Og 100. toron. I-check sa na to, ma'am, kung... Ay, tsaka na, tiki na kay tama. So, bawal ka diri. Tikas tindahan lang. You just shut the window on me? I'll remember that. Okay. Mark your words. You remember me? Cause I never remember you. Chares! Hindi, wala na siya doon. Perfect. Hello, shawarma mo diya, shawarma mo diya. Ada. One shawarma. Labawal na bang senior diri ay Don't make it avas. too greasy. My doctor already likes me enough. Sure, that will be 150. Kira yak, marami akong iro. Uy, avas. Okay, day normal siya, day. Wala siya hilanat. Tige tayo na mag-buy Jessic. Oh, perfect. MPH. Still warm at least. Ano kaya? Ang sabi ko unsa. Oh, shawarma mo dira. Shawarma. No, bro. Tagad lang. Got it, 300. Bawal ka diri, imo na naman 300 iya, manirado na mi. 2 shawarma I was about to order and you Bay kira ka pwede lagi diri, bay kay upaw ka ma'am, may mong ga sabak-sabak kay mong anak bay tumara kag unlike. So, okay, mag-abre namin day kay wala na mga tsaka day. Ah, shawa ala. Ano day, bawal siya diri. How Merry Christmas. Baba yun, Merry Christmas, nagpaong ta karon. From very far. Ay, ara, oh. A highway trip. No service for Sienna. Ho ho ho. Oh, daw day, Guess sini you're day. on the naughty list this year. That is a mistake. It's Pagaday, gayaw-yaw, sige gayaw-yaw. The payment. Wala ni Lavash. Dati o kanimo shawarma Hot te. and ready. Hot is ready. Sagpa. Ano Nothing's doy? stopping me tonight. Kaya ate, lagi kasi sayaw siya doy. Mura jug. Hoy, tsaka na ka ma'am. Kasi sayaw man daw siya doy. Mura. Oh, siya pa yun. Diyos ko ma'am. Sa maya. 2 shawarma and soda can. Agad. Not grilled, please. Ay, bawal ka dire. Ano palit? Kanay man 350 dahil layas dire. Doon ka sa far away. I was literally standing here. And Uy, wala ko'y labot day kung magstay ka dira tay bahal. What? Kasi mong mali day? Imong nawang mali. Long day on the road. Okay, One let's... shawarma and soda. Sure, that will be 200. Just a moment, it will be ready. Perfect, labian ka, dapat tagaan ka. Pero mga saluyo ba, tigi, pamatik lagi na day, ay nakakaon na siya kuan day, may yatik acid. Nakainom di ay. Sige, 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 soyo day. Feeling the sexy siya, di hujus ko, tanawan na iyang hujus, wala siya baki bayot. Oh, perfect. So, nirado na mi day. Doon na pati ay. Oh, yes, perfect. Finally, some warmth. You saved my night. Nirado na mi day. Tay awan tay umura. Tay na-overdose na gina siya day ay. Gaya ka lang, wala na ba yung kuan niya, pero dili ni siya. Oh, perfect.
Dagi pamati sa ayo day awad day. Pamati sa ayo bayot. Kanya sexy si Demasya sa Ivana alawog. Pwede na day. Tudoy, ipamati. Ipamati siya kaanyar, ma'am. One shawarma, please. Wait, Too quiet agad. tonight. Alright, 100. Please make the payment. Daw, let me check. Oh, perfect. Perfect ka daw. Sige, wait. Hot and ready. Oh, perfect. Thanks, Good na at least someone's doy. awake. So guys, so pag mag 2 AM na siya guys, di manghawa na sa diri manglayas sa diri bayot. Oh, shawarma mo dira, pahurot na lang, 5 na lang. Pero pag tsaka, aw. Hi, one Mura shawarma. ka sa atisa day, atisa antusa. That's 150. Ready, thanks. It already smells amazing. Let me check. Oh, perfect ka day, pasado ka. Siguro kita kamot. Perfect. Perfect. This totally made my evening. Diba perfect siya, day? Oh, shawarma mo di, ha? Alauna na, doy. Oh, shawarma mo dira, shawarma. Hala, doy. Ano mga hoy? Hiya, one shawarma. Murati siya ba yotit lang? Training is nothing without food. Check sa nato, day, ha? 150. Ay. Check sa nato, day, kamera. Panag siya, day, ay. Check sa namo, ha? So. Okay ra na siya, day. Kabalo ko, day. Kaya na siya training. So, let's go. Ay, tsaka. Here you go. Dede, manirado na ta, day. With this shawarma, Awa na iyo. Pag 2 AM, day, magawas na ta. Dili rata, day, basta 2 AM. Diba? Oh my gosh, dili rata, guys. Wala na? No, hamat lang, mato ko. The perfect. Ay, ate. Wala lagi. Ay, okay. Mana naman? Ay, naapa day mo palit. one shawarma, please, and make it quick. Di, oh, sama ka na masak bayot. Because of work. Okay. Long shift. Bawal ang mga tsaka My diri. boss kept me overtime again. At least I'll get some food before heading home. Really, I was ready to pay 100. Hiya, one shawarma.
Training is nothing without food. Natsaka, day. Alright, Nakay that kuan, will be day. Nakay gamay. What? You close the window before I eat? Nakay gamay, bayot. How can a warrior train without shawarma? Shawarma and soda can. Ga, Miss Universe ang atake, bayot. Sure, that will be 350. Awak diri, te. I was literally standing here. O, dapat, tay, kung eating dira ka from the magpundo, window. ma'am. What is wrong with you? Imong nawong. Okay na. Ja, I like it. perfect. One shawarma, please. Weren't you here before? Before, yes. Bayot, imong nawong sa It kuan. tasted good. I Bawal love ka diri, day. You forgot to finish my order. Hoy, Silas. Imong nawong It's bite dili alright. kuan, dili. Qualified imong nawong. I remember for you. Good evening. What would you like? Ja, per ano to emol siya doy. Ka emol ba ni mo day? Uy, lami ka ano lami ka sagpaon. No extras. Just make it fast. Got it. That'll be 150. Okay, perfect. Oh, di ba? Good. Balik-balik kayo diri ha. Hoy, awas lang. Dagyan, doy. Let's stay. Okay, turn off the grill. Okay, so okay, mga na ta sa bus stop, doy. So, okay, let's go. Uwi na muna kami, guys. Sorry, ako na di ay. Wala, day 6. Wala, ako din ni Taman. Let's soon lagi